Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Today ke rata go share le lena ntho ile gore ya diragala mo nageng ya rena ya Afrika. Afrika ke naga e botse ene re bona gore ke naga ile gore e kopane, it's one continent. But eno gona le ntho ile gore ya diragala ka se sebaka. Yela gore ka dira gore after millions of years Africa e be divided into two continents. Gora gore Africa kore go ba gona le kore ya shifta kore gona le a crack in between yona ye leng gore e tlo dira gore ka morago ga mengwaga ya diketekete Africa e sa tlhesa ba only one continent e be two continents mo re tlo kgotsa rena le bo East Africa le West Africa. So ntho e ga se mathomo e diragala go ka checka botse mo wa checka mmepe wa lefase o tlo bona ga botsana fela gore South America e be le ntwete le Africa they were one thing di be di kopane e le ntwete. So le yona ya ntwe diragala ga ntse mo Africa le mola ya diragala go ba le nako ile gore ga mengwaga ntse ya plate ile gore e kopanya nna ga tshetse pedi tse ba ke one thing then go thoma ba le kore ya thoma go cracker. And then ge cracker then ya ba nthola gore South America ya shifta e ba away from Africa gore lo ka lebella mmepe wa lefase o tla bona gore ge di kopane dilo tse la o bona botsana fela gore ntho e be le one thing but then ka mengwaga e ntse e ya ka baka la di-volcano jwale le jwale tse di diragalang mo lefaseng and then ya feletša e ba divided into two continents ra ba le Africa ra fetša ra ba le South America. So ntho ya diragala ka se sebaka ene go ka lebella mo mmepeng wa Africa o tlo bona gore dinaga tse le gore di ba affected ke naga ya Ethiopia, naga ya Kenya, DRC, naga ya Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Malawi le Mozambique. Ke tsona naga tse le gore di ba affected. So ka di 28 tša April ona ngwaga ono wa 2023 go bile le an earthquake gape gana mola Ethiopia mo lefelong le ba le bitša gore ke Nairobi. So earthquake e diraketše gona mola e leng gore plate ye e gare ya arogana so e affectile plate la gape mo e leng gore go arogana mola go wese jwale compared to ka mokgobo go le ka gona bo last year. Tiragalo ye ka setse ke boletse ka tša mengwaga e mentši dimilione gore ke nnete re feletše re ba le Africa tše pedi re ba le East Africa le West Africa. So o ra gore ge go tlo ba gore ge dinaga tše pedi tše ge yona naga ya Africa e tlo divide into two continents o tlo kgotšela gore mafeletšong in between tšona go ba le an ocean. So o ra gore go tloga ka East Africa o santse o šomišeng sekepe go ba an aeroplane gore o ye on the other side of West Africa. Ke tšona tšeo ke bego ke le tshwaretše tšona ba ga gešo ge le gore le ratile video yeke ke kgopela gore le re mo le bonago monwana owe thumbs up yewe le kgotle and then ka yona ke tlo kgona go bona gore na le rata di-video tša mohuta mang gore ke kgone go letlela ka ditaba tše dingwape tše dintšhi tše le di šomišana goba di sepetšana le yona video ya mohuta. Ke a le leboga.